Shalom, ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu mwagaze imitima yanyu. Kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'umunsi mushikirizwa na Evangeliste Ndashimye Patrick. Mwami Yesu abahezagire. Ijambo ry'umunsi riravuga ngo Imana igutobora iriba rya Eniakol. Eniakol. Eniakol isobanura ngo ni iriba ry'utakambye. Uriko uratakamba. Ugize iminsi utakamba. Mwami Yesu agutobora iriba rya Eniakol. Iri riba ni riba Imana yatoboreye Samson. Kubera yatakambye birashoboka nawe. Dusome mu gitabo cy'abacamanza. Igitabo cy'abacamanza igice cya 15 umurongo wa 18. Agwa umwuma atakambira uhoraho. Tukiri ngaha nararyohiwe na rino jambo. Mpiga iyo tuguye umwuma twebwe tugira gute? Iyo duhuye n'ikindi kibazo kimeze nk'umwuma mu buzima bwacu. Hari igihe tugwa umwuma mu buryo bw'impemo. Umva ukumva warumye mu buzima bwawe. Samson yumvishe yaguye umwuma atakambira uhoraho. Ati jewe umusabyi wawe ko wampaye ukunesha gukomeye, none nicwe n'inyota ngwe mu maboko y'abatakebwe. Mu byukuri nicwe n'inyota ngwe mu maboko y'abatakebwe kubera inyota. Samson yari umugabo w'imbaraga. Samson yari umugabo afite inkomezi zikomeye. Mugabo yagize ikibazo umusumwe ahura n'ikibazo cyitwa inyota mu buzima bwiwe. Mugabo abona ko zambaraga ze ntaho zari gukura amazi. Mugabo abona ko igisubizo cye ari ku Mana. Aravuga ngo Mana, ni wowe nziga ko aya mazi. Ni wowe nziga ko aya mazi. Atakambira Imana nicwe n'inyota. Umurongo wa 19 twumve nyene yavuze. Maze ikinogo cyari irehe Imana iragisatura, amazi aradudubiza, nuko amaze kunywa udutege turagaruka arahembuka. Nico cyatumye bacita Eniakol. Kiracyari irehe navuga ngo no. Eniakol isobanura ngo uniriba ry'utakambye. Ahejeje gutakamba. Haleluya. Abona ikinogo cyari irehe. Muri cyo kinogo Imana igitobora mwiriba. Iryo riba niryo bise Eniakol, iriba ry'utakambye. Ukuratakamba reka ndakwifuriza rino jambo kuri uyu munsi. Ijambo ry'umunsi rivuga ngo umwami Yesu agutoborere iriba rya Eniakol. Mugabo rino riba twibuke ko Samson ntabwo yari hawe n'imbaraga ze. Yari umunyembaraga, yari umunyenkomezi, yari afise yari hawe no gutakamba. Yaratubwiye Imana, ndakwinginze reka ndakwifurize nawe Imana igutobora irindi riba rya Eniakol. Urashaka kuba hari amariba ariho, hari ayandi yobe yarazibye, ariko dufite Imana izitobora irindi riba. Haleluya. Akagita Eniakol. Abisirayeli bagize ahantu hitwa Mara, baridogeye Mose cyane. Baramubwira Mose, aya mazi ndi tuyanywa ko turenya tukamererwa nabi. Baramuvuga amajambo mabi. Mugabo nti bari bazi yuko kuva Mara bari kurara ahantu hitwa Elimu. Mu gitabo cyo kuvayo 15 umurongo 27 aravuga ngo bashyitse Elimu basanze amariba 12 n'ibigazi 70. Bageze Elimu Abisirayeli bareko bidogera Imana. Ubuzima bwo kwidoga ntacyo buzokungura mu buzima bwawe. Shishikara gusenga. Shishikara buno buzima bwo gusenga. Hari Elimu imbere yawe, hariho Eniakol. Imana ishobora gutobora ku buzima bwawe. Imana yacu irashoboye gutobora Eniakol muri bwo butayu urimo. Muri cyo gihe uri kurabona nta muntu n'umwe uri kurakubona. Dufite Imana izitobora Eniakol muri bwo butayu. Umukobwa witwa Akisa yari umukobwa witwa Akisa n'umukobwa wa Kalebu. Yararongowe, amaze kurongorwa ashika ahantu iwabo n'umugabo ashikira mu butayu. Igitabo cya Yosuwa igice cya 15 umurongo wa 18 aravuga ngo maze gishika iho umugabo wiwe aramwinginga ngo asabe se itongo. Akisa ava ku ndogoba yiwe. Kalebu aramubaza ati ugomba iki? Aramwishura ati tabara ungabire ko wandungitse mu gihugu cumye pamariba y'amazi. Nuko amuha amariba yo haruguru nayo hepfo. Akisa yahejejwe n'iki? No gusaba. Yarakiyabwira se, aramubwira ngo papa Kalebu tarakiye iyo umugabo, kandi uyu mugabo rero aramusezeranya ngo unatsinda imisozi imwe mu misozi y'Hebroni nguzo mushingira. Ego umugabo wanje arabikoze, ariko yarashatse tugeze umugabo nabuze amazi ni ubutayu.
Kalebu aramubwira ngo mwana wanje Akisa ndaguhaye amariba yo haruguru nayo hepfo. Kubera iki? Akisa yarahagurutse aje gusaba. Umva ndakubwire, Imana usabe nawe uyu munsi Imana igutobore amariba yo haruguru nayo hepfo. Imana igutobore Eniakore. Eniakore risobanurwa ngo niriba ryutakambye. Takamba. Muri uko gutakamba kwawe umwami Yesu agutobore iriba. Umwami Yesu agutobore iriba kandi ntagutobore iriba rimwe. Iriba ryo haruguru n'iryo hepfo birakunda, birashoboka. Haleluya, birashoboka. Nta kinanira Imana yacu. Nta kinanira Imana yacu. Mu butayu yatembesheje amazi, Abisiraheli baranywa bashira inyota. Imana yacu irashoboye kugutoborera iriba aho nyine muri ubwo butayu urimo. Samusoni yarahindukiye aramubwira ngo aho nyine. Reka ndangiriza kuri ino jambo. Sara amaze kwirukana Hagari aramubwira ngo mviraho. Hagari ngo aratwara umuhungu witwa Ishmaeli. Ngo baragenda ngo bageze mu butayu ngo abona umuhungu bagiye gucikana. Haleluya. Hagari ngo arunama aravuga ngo mana simbona umuhungu wanje acikana. Ngo agenda hantu ngo umuntu yotera ibuye. Hagari ngo aravuga mana umuhungu wanje arapfuye. Imana ibwira Hagari ngo Hagari haguruka. Ngo arahaguruka, ngo hindukira, ngo arahindukira. Ngo abone iriba. Haleluya. Ndibaza ko iryo riba ryaremwaho kuko ntajyari rihari. Iyo riza kuhaba wa mwanya wose cyari kurinda rira. Ngo abone iriba iruhande yiwe. Ngo aravoma amazi. Ashira umuhungu wiwe Ishmaeli. Ishmaeli arahembuka. Umwami Yesu agutobore iriba. Hari igihe ushobora kubona aho hafi yawe ntari bari hari. Imana irashoboye kubatobora iriba. Umwami Yesu agutobore iriba rya Eniakore. Yesu aguhezagire. Mwami Yesu urashoboye byose. Yaravuze ijambo ryiza Matayo. Yaranditse aravuga ngo ubwo abantu ntibikunda ariko ku Mana byose birashoboka. Birashoboka gushaka kudutoborera amariba ya Eniakore mu butayu ubwo ari bwo bwose turimo. Turagukunda mukozi wacu Yesu. Ushishikare kudutoborera amariba yo mu mpemu nayo mu mubiri. Amashimwe kugarukire mu izina ry'umukozi wacu Yesu Kristo. Amen. Wow. Turajeje. Ganiro bitano